जों दिनै काइटरनि कक थायो नायनाय लेनाय काइटर सुनो बाहायके काहामुनि रम एबा के रंखा सिनि ख्रिस्टान रंनि बिसिङावबो गोबां बर' ताकुल स्राय स्रायनिया खोना होनो वानसुगौ तामबगै हिगे आनि साक बायथां आनि मकल बायथां आं खोनाखा बाक्सा हायनि साव सुख ना हावो मात्र 10 जना 12 जना से थाङै मानसि मानो तामबगै हिगे जों काहामै दङै मानिया काहामै सुरियै मानिया काहामै बनो लबै मानिया काहामै या फरै मानिया आबोर बागै सय सुरि सुगै दं मानाय सय काइटर लक सुगै दं मानाय सय बाइबेल परि सुगै दङै मानाय बिनि केरङ राखगै दङै मानाय सिमिजे सुखनो हाव थांनाय नै साव गबैदे अक काइटर बिनि कक थायो साखना कारण मिनि वानसुकमानि आनि वानसुकमानि गोबां समय राइट निया अलवेज आबो मे बी राइट मे बी रंग आबोनि बागै जुनो काइटरनि कक अलवेज बिनि कक थाइसे कुबुय बिनि कक थाइसे सय जुनो नियाय बिजारिगो नियाय कक सावो कुबुय कक सावो फाइदि आबोनि बागै जों दिनै काइटरनि कक थायो तामो जुनो सा जों बाहायके काइटर बाय काहाम नै रमजाक बा रमजाखा फाइदि जों नायनाय लेयानो बा रमजाखा फाइदि जों नायनाय लेयानो Isaiah chapter 6 sorry Isaiah ni 64 verse number 6 tam sajaya ang verse poria nor porio ni dilugdai 64 ni 6 strike rekle sujak tongo chung joto samong kaham khlaika mani siri joto samong kaham bro hake ris horoi hai chini sau ris horoi means polluted garment means sitra যেমন polluted water নাকাই তুই বেলেগেন আবো দূষণ গনা তুই বেলেগেন হামিয়া বেলেগেন নুংয়া নুই মানে খিবিনা যা ঠিক তোর রূপ কাইতর বজনো হাই মিসাও নরগে সামং কাম খাইগানি সামানি নরক যে বুখাও সমানি আও আং খাইগানি সামানি আবরক যত রিসরি হাই polluted garment হাইছে হাকে जों ताबो सयदिमान जे जों मुथांजाखा ताबो मुथांजाक जों सामं काम खाइ मुथांजाक होना इहि बार बाइबेल सुनो स्राय स्रेगलाय साव पलि लेटार ते गोबां लेटार जों नुगो तामनि नु काइटरनि कक थायो जों जे मुथांजागुनि बाय फेथ पयतो बायस मुथांजागो रिसाव सामं बाया रिसाव हाइफान स्टिल सिनि क्रिस्टियान र ताकन डाउटेडलि एक्चुअली बुखाव कन्फ्यूज फुनागय हाइ रिसालो जों मुथांजागबनि आबो ताकन मुथांजागै मानिया ताकन मुथांजागनानि थाखाय गोबां लं प्रसेसिंग जों थांनानै हाके एलेमाव जों तामसा फाइदि जों नायलियान ताइबो रुमनि तिनि डेज रुम तिनि डेज 323 रोमान्स तामसा जत बर्न सुनचक लाइका हाकि सुनसजा काइटर बाय हाकसाल उनखानिसौ जत बर जत माने ताम रेफर खायरो जत means जत serai okra kusu okra genang gurui kosong kufut jot all jot bonu suncok laika ni sau suncok laika that means tamo suncok laika tamo nai junu tamsa chapter number 6 roman ni tai hai chapter number 6 verse number 23 suncok ni mantai tamo thuinani means tamo thuiplaya horosu klainani jotono aboni bagi juna Ephesians chapter number 2 verse number 1 tamsa sung nakai children of wrath mani kog ortho nongka kaitor ni jolima busa sung kaitor ni arinka suncok klaimani bagoi kaitor ni mokolo sung suglia kaitor ni jumte gedaloi male ebaki sung totally separated from God जों काइटरनि गाना जों थांमालिया बिनि खरांनो जों खनावि मानलिया एबाकि जों थुइका जों सुमजक बुंखा आबन बागै जों साव रुमनि तिनि देसो all have sinned and fall short from the glory of God काइटरनि आसुं सासाबाय जों हाकसालनखा हाके अरबो जों साया बाक्सा बररक एबाकि धर्मरक जों लुगो आं कुनो पार्टिकुलारलि आं मेंशन खाया नरक सयमानो नर लाइफ नरक खनावना पयदो खायो सरायखौ बयनागाय सुमजक रय बेथान पाप रय
okra hangkai sumsok tongo serai kukui hangkai sumsok kore Bible kai sau even serai chikon phanang to okra pan jot all means all jot borok sumsok maklai ka tamagi maklai ka adum sumsok kalai amagi sumsok automatically sumsok abo a sumsok ni bagi tamu sum deserve play sum tamu mana nang tabu sum thinani eba ka horni kuibelo sum tabu thangani jot no sum tabu ready hake sum tamu sa ela bagotai ko sum nai ne no Ephesians chapter 2 Ephesians chapter 2 verse number 8 and 9 sum ta bai ki आज triple horni yang sum yok nai sum ta bai ki आज wow floi sum kaboi tong nani sum azaga triple hor sum tormented ngoi tong nani yak di bai ki yok nai ai yok ni thangang ke sum ta Ephesians chapter 2 verse number 8 verse number 9 strai streglen sau poi to khlai mani bising tui kai to ni khai rok ma tai chung poi to khlai mani bising tui khlai sum ta mu thangjago abo noro samung kaham khlai mani baya that means we cannot earn salvation sung sin salvation na mu thangjak mano sung aji wi mania bahai ke it is gift kai to ni gift a gift abo gift totally gift abo gift mani ko dor to na abo soje gift magna a magna gift na sudah bahai ke sung receive khlai ni accept khlai na by faith poi to bai chung abun sung tau ya sa a free gift na a magna je hili no kai to ni je a ya phar mung lo sung da magna ya sa poi to ni bising toi tamu kai ri ja kai to ni khai ro ba bi ja ha khe chung tau tam na poi to kai dai phai di chung bible verse sung te nai le no 1 Corinthians chapter number 15 verse number 1 to 4 tam sui jaga kothma kaham ni kok sawa jaga Jesus Christ sini bagoi thimani kok no sui jak to jaga Jesus Christ sini bagoi bo tam bagoi thika bo bahai thangai ba sak okok no jak srai seklai so hakhe sini jata kaham huni rom jaga thakai chu bahai kaham huni rom jangai definitely sini samung kaham baya hage faida gor phul nai nor no sui sini je samung kaham ro good works so kubang mas moi once ago muthang jagna ni thagang ke sung good works samong kaham sung khlaina nang nai fiaba ko khang ke a good works biblically bible mo dei tam sabo cross sung definitely sung sin as salvation as me tam bagoi there is gift from God kai to ni a khai rok ma bai se suno ya phare ro jago through grace kai to ni khai rok mani bising tu hake tam bai su bono ya jane by faith hake good works no mu thangya tam mu thang by faith poito a poito se suno mu thango hake su kubang borok sawi to mani je mu thangjana thakam hai khlaina na mu thangjaga ni thanga ke su amuti ki tongna na abu ku bide bible hinga ke saw no by faith poito by se su mu thangjago hake jung ta bobon sabani kobru khana nai kai to ni kok khai bori gift sung abona se sung yasa hake sung ta munukha sini joto samung khlai maro joto sini samung kaham ro abo sungno mo thangoi mania bible okok srai srai ke suno funo goirukha hake suno tamai mo thangka poito khlai ma bising tui sung kaham noi romjak ka kaitor bai sungte joli jagna nanglia tabuk sung bini joli mani yakni sung yokha abo umani yak rose sung tabuk bini khajani bursa bini sajuk sajla angkha hake faidi a poito ba ke sung mo thangjago hunka hanke a poito mani abo tamo a poito mani srai srai ke baksa ke kutuk ke bujiyo abono sung mo thangjana thakai kubang ma long processing kubang ma khlaina nango kubang ma step kana nango angsa no sung mo thangjak mani bo sine part suno mo thangai sini Jesus se sung sini phan bai sung mo thangjagoi mania aboni bagoi 1 Corinthians chapter number 15 verse number 1 to 4 ajaga kothma kaham tamhi a kothma kaham no believe poito sung khlai ka kai sung tamung kha sung muthangzaka bahai ke muthangja 1 Romans chapter 10 verse number 9 orota munuk jog ye Corinthians 1 Corinthians 15 1 to 4 Jesus Christo sini sumsok ni bagoi bothuika okok sung sincerely believe mak khlaina nangnai poito mak khlaina nangnai tamro poito mak khlainai Jesus Christo ani sumsok ni bagoi
ang horni kunduro thagna tongmani ang thuiplay horo ajago sal brum brum kosto nangoi tongna tongmani tek tongmani tongna nangmani ang ajago sal brum brum am morkiwa ang kaitor srai mumang klai tongna nangmani kaitor no Jesus Christo bin sajrani bisinti klai ano fioka a Jesus Christo tamani bagi fioka ano sumtok ano fioka bahagi fioka cross bo ma thuika ni bagi ang thuina tongmani bo thuika ani bodla bo ma thuika a Jesus Christo hake bo thuimani ya gorta mukha thuyai bo thangoi hai na hai busawai bo phunuka a kaitor a Jesus bono sung tabo tumungno bono poito khlai gangki siri jo to siri samong ka hambrong jo to sungsa ni mani ro be bag no sung tabo filoi Jesus Christo simisi ano muthangoi mano Jesus Christo simisi ano sukna hautlamoi mano Jesus Christo simisi ano kaham khlai mano akpogro tumungno poito khlai gangki tamai poito khlai ni bukhabai tumungno poito khlai gangki bukhuk bai abno gosi gangki nong muthangsak khani so bible bozak suijak tong Roman chapter 10 verse number 9 srai srekele suijak tong hake kubang borok so muthangjakna belai kutuk abo kalai ni kogya hari nine the Bible srai srekele first John ni ek ni 12 ni simi 14 tam suijak tong je borok kai tonu poito khlai gangki botamungka kaideni busang khabo botamu kaideni busaje bo kaideni khajama busaje bo kaideni borotoi botong thokjago aburi busano tuyoi hake sung tawtamungka kaideni busasung khlaijaka hayade jungluko johoni ekni 12 simi 14 johoni 316 pori reka hamke 316 je borok Jesus Christo no poito khlainai bin as sajrano kaitna sajrano poito khlainai borok bo komoria oi muthangjak flight mana tuike kaitur bono rohorka hake sung muthangjak mungni ab asuk long processing de asuk kutuke ihi borongso aphai saya oi mathai shimani kothma kahamni chapter number 11 verse number 28 29 ajaga poli thagai jungta mono poza hilik tui lengjak borok norok ani thani faidinja poza hilik tui oi hake chungki salvation mana ba kisa asa poza no horoi chung salvation ibagai chung horoi tong lege chung thangjak mari kalai aja definitely no chung thangjak mari by faith poito bai je chung thangjak orosin samuk to 0% chung thangjak no orosin samuk no we are justified by faith it is gift of God through grace our Lord Jesus chung Bible strike again okogno chung sawi manu hake angoro kubangno samoyo oro samani oro samung kaham ni bisidi muthangja poito ni bisin kise muthangja hundana kubangma Bible verses norbang rukha nor pori oi nor nawi bana haibana nor no kaisi illustration kaham makini nai tamba going gake kubangma borok sauje bo Christian umani ya goro bini lifestyle belegen hamya bini lifestyle belekel chugya acha Bible sun tau tau sa abunu tuye chung kisi cha Bible ko wan chung masinga kisa chung sungsar ni illustration chung wan chung tamuni sa example sini main intention chung tumungno Jesus Christ thani phaimani chung tumungno bad ni chung oro good ebake hamya ni ka hamungna bagai chung Kristano ungkhangke Jesus phaikake angsa chung mistake kotor khlaika borong sung tamono saibana sung kuthui tongma se Bible borni kuthui sumchokni kuthui goi tongmani chung siri than mungsak puroi kuthui chung tongmani sumchok chung kuthui tongmani a kuthui ni tamna na chung muthangjaga ni bagai nango alive na nango hake chung Jesus Christ no mana bisingui America hamung okogung raya chung kuthui ni je muthangjaga ti sajagrao srai sagi chung saibana nangai tamon bagai hinge ang tabuk kongno kok ang kuthui ang thuika ang thuyoi tongkha hake ang kuthuioi tongfruo tumongna jekun borok khoroksa phaya ani sakabo hor kutung phunang phaika ana ebaki chakru ba yo phaika ano ang sa sajakno ang feel pain khlaina ang sajagya tambaga ang kuthui already ang dead hake borok ka thangno ang tabuk ka thangkok sawi tong norok bai ang kok sawi tong khorsa su ano tab yo khaguri phika ang sa sajak ang sirga aya ni hindai tambagoi ang ka thangkong thik to duk sumchokni kuthui mui tong ramani si a kuthui ni chung thangna bagi chung jisuno chung nango jisuno jefru chung mu thango
bosono kuthini kathang klayo at kathang ungkhang kai jung tamu sin than sense phai tang ma somoyo o sungtari kubangma hamya kubangma samung hamya nungmung hamya tomong hamya chugya chaya kubangma bhaige saiman kai to Holy Spirit a Holy Spirit both five jefno faith brisa ka otonio kai to Holy Spirit kai to fola kata nono ta silbu nono ta saimani nono ka hamutla nono ka hamnila nono siru a jora ono bhaige hibnai Jesus Christo ni fola kata nono furungnai hake jung tabo kaham udi no Christian mani yaglo definitely ungnai tamu yung yangnai kai to fola kata nono furungnai tamba ko jung te kuthuilia jung thangai jung bosa ka Jesus Christo ba baksa abuni ba a concept no jung toni nani ba jung nai nangnai o ko do once we need Christian sung Jesus Christo no man yagulo sung Christian kha poito bai sung Christian kha hake in poito bai sung Christian no mani sate definitely bono ya sakin siri life change sung thani automatically au unya tamo siri body siri busta ta kono hostile siri body ta kono chugya osungzaru sung to sunchokni sagar no hije sunchok go sung kulugoi sung tong la tamo ko osungzar je hamya siri busta hamya ambag bible sung bar siri busta belai keno hamya ani so hake tamo ngobi chung busta no pokhnari nana ka hamde tongna definitely chung na folani muzu bi himnani folani kokti himnani bagoi chung na tamba goi a sensation chung kuthuini chung thangai basaka chung ta no more kuthui chung ta kuthuilia chung ta thangai chung basaka hake chung sawi marka bobo ham definitely in Christian life chung ka ham lamano himnai tamba goi chung by faith chung bon point of like kai no Holy Spirit tin thani otong otabo